Anyang aki din! Anya ka matan? Malipatan pa yan ti anak mo. Gapo iti salbag a babae. Anya ka di mo nang datang ipagbagam si Kauring. Kunam siguro no jak amo ti aramidam anya. Amok nga ada babae agapito. Iso asaan kan nga aglibakpay. Anya? Agasam man. Kadwampay amapmapan iti klas abar ije town. Nagganasan. Anya lakit din aya. Ay. Sana po nung tayo bagbagam Auring. Anya saan? Adda tinangisan kanyak iti pictures akadwam ti babae. Kat agasam man. Nag-sweet kayo pa'y nga umin-inom ijay bar. Anya? Pananutom kumamot ang nga umuna ti anak ta. Sakbay ka nga agaramid iti saan anasayaat. No naumakan kanyak, ibagamon? Saan akasta nga agliblibak ka iti sangwana? Ay, nakrikat at talaga ti sasaadak itang mari. Aglalawk a depression, stress, kaskadaan yapay dita. Cheer up, mare. Kabailam day ta si Kapay. Ay, Kasaritam itinasaya ati asawam. No nauman ken ka, ibaga na sa lakas ta. day nga ron ti ibagbagak kumari. Ngam, awan mo ti amok apagkurkurang kas asawa kan ina. No apay mo't anaaramid na kanyak ti kasjay. Diyos king asawam. Nor arigan, kat isuksukat na lang iti piso ti dolyares. Ha? Ngam sa bagay. Nagbali na kun ngamin alosyang. Manipod na adan kami iti anak. Ay, animal. Saan arason day tamare? Alangan met, nga una ti agpapintas ngam ti agasikaso itanakyo. Day nga ron mari. No minsan ngamin, jakon masangsango ti agpapintas. Iso siguro anaaramid na ti kasjay. Oh no! Mukas ta tirason na. San lang kuman ang nag-asawa? Che! Bakit? At ito'y sabong, parakin ka. Wow! Agyaman ako na ilakay Itaman pa yan, nag-effort kay ti kastoy. Anya nga itala nga ibagbagam. Kana ngayon mo, bakit? Sa bagay. Ala, ipan mo pa lang dahil sabong, Gisilid. Mangan ta. At dahin take out ko amakan. Wow! Nag-sweet na talaga ti asawa. Ala, mabiit nga rod Taipan ko pa dahil sabong iti silid ta. Nagpinta sa talaga. Magustuak ti kolor na, lakay. Ay, wala. Basta parakin ka, bakit? Pil-pilyak, ti kapintasan. Anya? Ni Aure? Agparparikot iti asawa na ko na, Mare. Wen kumare. Imay dito tersena kiti kalman. Isumat ibagbagana. Husto lang mo't nga agbabae nila kay na. Tapno, ma-stress dahil dyan ang babae. Kat agbalin alosyang na losyang. Apay kas tamat hindi bagbagam kontraken kuana. Nagalas nga min di ugali na. Anya? Kasanumat nga min asan nga agbabae nila kay na. Kat kasla saan pa yan nga digdigos dahil dyan nga auring. What? Katuwan? Saan pa yan na makasagsagaysay? Kan saan pa yan siguro nga amumutan? Anya? Oray danon mo kan kwa na. Total, pudnumat. Kasla, agtawanan iti 60 tilangana. Sana yan? Salbag kiti dayjay a babae. No anya nga tati basol ko kan kwa na Amo matiniluding. Basta dati di na magustuhan, yat adda na tagoy uyaw.
Di nalata pagyamanan no saan ababaero nila kay na. Apay pila ang amasapul ang katawaan na. Bay amon awawatem na tan. Be kind to animals kunada nga ron. Sa bagay matkit di Gam nalabas ngamin ti panagsasauna. Bay amon kunakmet. Ay, sapay lakuma. Tas saan nanto apulos ang mapadasan. Tikas iti mapadpadasak ita iti asawa. Pudno mati ibagbagat, nana. Isu siguro ang nagsapol ni Agapito iti sabali a putahe. Gaputa kasta unay a kinalosyangan dayjay nga awring. Ha? Husto madana. Oh, kitaan nyo matilangan nga min Uray mapan ijay ili mapan agpalengke. Kasla punas ti kawas na. Ay, unay kan, Ludeng. Saan kumot nga uyawan nana? Ibagbagaklaang matipod no. Aniya? Katuray idanon nyo kan ko Tapod no mat, saan ka di? Anya tamo tayo, no agbalbaliw. Kat saan to maten nga agbabain nila kay na. Aniya? Nalabas talaga ti panagsasauna tayo jalod ding. Ay, wang nga raw. Palpalagipak ng awan latta. Kasta una ay ti panaguyuyaw na kini Aureng. Uyawin na lata Sapay la kuma. Ta sana mapasama ken kuana ti mapadpadasan ni Auring ita. Sapay lakuma. Gamno siyak nga ado ti amok ay. Jak lapatyan nga awan ti dakas nga aramidan nila kay na. Ha? Anyat kaya Diyos hawan na. Ay, basta. No kasano, ti kinababaero ni Agapito. Amangan no nakarkaro, ti asawa ni Ludeng. What? Wan, iso asaan man kaguy-uyaw kan agsasaw iti makapasair dayjay a babae. Tanakarkaro, ti asawa na. Narabyan ka manan. Traffic nga ron bakit? Unay ka na ya. Saan mo man nga aramidan arason ti traffic si ka Agapito? Ha? Ti kunam kit di, napan kayo manan nag-date iti babaim? Anya? Ay unay ka na bakit? Nabambano ka. Ng kastakit din ipasungad mo kanya. Katpad naman. No ti panagkunam kat mamati ak kadagiti bagbagam saan apulos? Tandaan am dayta. Awan apulos ti panagtalakkukan ka. Anya? Kunam siguro no jak nangag ti panagsarita iti babaim iti cellphone iti rabi. Nangag ko amin. Nakunam kan kwa na arumwar kayo ita. Ha? Mas daaw ka ang taamok. Nangag ko kunak tumat. Maumaklaang Agapito. Talaga nga isinakan. Iyadayok ti anak ko kan ka. Awan sirsirbing nga ama. Ay, unay matentikas na nga aramidan kang katasawa mare. Wan nga rod, Mari. Iso apang panunutak. Nga agawid kamin sa langan ijay lugar mi. Panawan min, tapno maaramid na ti kay kayat na. Dagiti kasken kwa ng asawa, ti saan asayang nukwa. Ay na, kasi kamat, awning. Ha? Iso siguro nagbirok nila kay mo iti sabali. Mas ububing ka napimpintas ngam sika. Gapoy ti day talangam. Aniya? Mabait lang ha, Luding. Apay akasta ti panagsasaong kanya. Apay, amom ka di no anyat mapaspasamak kada kami ita. Takastakang agsao. Amok
Amok nga da babae nila kay mo. Ken amok no apay ang naaramid na tikastaken ka. Anya? Ay naku mare, pangasim ko mamat, husto ko man. Ibagbagak lang matipod no, ha? Iso ang nagbabae ni Agapito, gapok iti kinalosyang mo. Ha? Kitaamot nga min, mare. Kitaam talangam, Kasla ka mo't naganak iti walo. Di kan sapayan agkaw-kaw-kaw. Huwin ko nam. Ay, anya lakit tinaya. Oh, apay nga itakalaeng, nagapgapuan manen. Ha? Ay, Makadlawak sana. Apay kanayon mo tinamarabyan ka, tunggal sumangpit ka? si kakit di mo't bakit? Narabya na ka, gapoy ti trabaho. Trabaho, ha? Maamwak laeng nga da sa baling aramidem. Si bibiyag, agraman ti babaim. Anya babae nga ibagbagamay. Awan ti babae bakit? Sika lang ti babae ti biyag ko. Promise. Promise ko dahi taking ka, bakit? Rambang laeng? Maamwak laeng, Maamwak laeng, kunakin ka. Imayak, tada ko maibagakan ka, bakla. Anya day ta, nana? Naku na ngamin, ti anak ko idirabi eh. Nga da ka no ti group chat da, anak isalian da. Amumutan, jay baak nga anak ko. Kaya't naman ti makabirok iti balasang nga arman na. Ha? Nasdaaw ka no, idi nakita na anilusyo ti admin. Anya? Group chat for the singles kano ka, tinagan ti group chat da. Agasam, kat nilusyo kano ti ado ti chicks na ijay. Anya? Ha? Kunak man aglup-lupyas ti kinasing padaya Lucio? Pwe! Dayta nga road, ibagpagana pa'y kano ijay group chat da, nga awan asawa kan anak na. Single kano. Kan ibagbagana kanumot laeng ijay, nga ada chicks na, nga naam-amo na laeng iti group chat da. Kasta ka di? Ay na, i-chat ko man ti anak yun, nana. Ibagak man keng kuana, nga i-adnak iti group chat nga ibagbagayo, tamakitak man ibagbagayo. Makapail ka talaga. Ay. Kundi sao-sao dayjay aludi, nakarkarom at gayam nilakay na. Isupay aging dadalos, ngam di na amo, analaing nilakay na amang ilimit itaramid na. Alaman, no umay dito'y tersenam, kat ibagaman. Wano saan, iyad mo mat iti group chat anang iyadandakan ka. Tapno mabasa na amin ti ibagbaga nilakay na. Iad ko talaga. Ngam aguray tayo, taumay pa'y dito'y tersena, takatawaak pa'y nga umuna. Para makita. Kuna na sweet kano nilakay na kankwa na. Ngamuwagas na lang dayjay tapno mailimod na nga da babae na. Katwen, kitantaman no anya matiraksyon na no maamuan na nga adat chicks nilakay na, nga uray la agduduma. Agasaman, nagaramit iti group chat for the singles. Isupay ti admin pakawanam. Ay, makapaulag at talaga. Ha? Masaya at man, taimay ka ita dito tersenak, si ka ababae. Ha? Orayin ka talaga ka. Apay, ada ka di napatid nga ibagam?
Oh, Atoy, basta day to group chat for the singles. Mutay, mabit man lang. Anya? Nilakay ko? Karaman ni Tiday to'y a group chat? Ha, saan lang nga karaman? Isupay kidi ati admin. Kag kita basta dagiti chat na iti group chat, basta Anya? Alaman, ibagaman ita anasing pa nila kay mo. Ibagaman asa na babaero. Mare, amangan mo't no, kanagnagan lang nilakay ko dayto eh. Ay na, ang pangadwa ka pa'y laeng, kat iso lang arudan. Ure awagan ta iti messenger, nilakay mo. Nilakay mo talaga dayta. Anya? Uyawam ni auring ang babaero nilakay na. Ngam nakarkaro magam nilakay mo. Che, agraraman pa single, nga uray pamilyado, just kiki de. Ala, i-add ka iti dayto group chat. Tapno mapanagnakam, anilakay mo ti Pangulo. Just ke. Kunak lagi din no kasta unay kinasingpat nilakay ko. Yung saan magayam? Apay nga ilo, deng. Magmagnakamat kag sangsangit. Nana, Siguro, nagapo ka di tirsena ni baklan niya. Kat na ang mama ti aramid ti asawam. Ako nam akas taunay asingpet na. anya? Tagayam singpet kita. Nakauyaw ka. Ngam nakarkaro mat gayam ti asawam. Ibaga na pa iti group chat da. Nga awan ka no pamilya na. Kan single ka na. Ang parparikutak lang arudan niya na. Kasta pa lang matibag-bagam. Dita ka man langan. Aniya. Apaya naramid mo kanyak ti kastoy, Lucio! Ay, pasim ba ka? Pagsaritaan to ko maday doon. Awan ang tirumbang pala pagsalitaan ta! Tadi mo kunaan nga, palawag ka pa naan! Ha? Ang dadata lang nga ruda na linukloko na kiti mo na abulan! Dandan ni pa yan agmakatawan! Bakit? Bakit? Di na ko nawawagan ni Tibagat! Marariya kakin ka! Agasaman! Tay bagampay iti group chat nga awan pamilyang! Single ka! Nagpuskol magtanti pa na group-grupam! Anya? Kapulang iti babae! Naramid mo ti aglibak kadag iti babae akasinsin narak mo! Surbag kakit di! Isumat lagaya makundi itid kaganyag iti sabong! Kaskadaan niya pa'y dita! Tapno lang malimod mo ti araramida! Ay, saan? Bakit? Saan? Saan? Wagas mo lagayam dagijay! Tapno mamati ak anasayahat kang asawa! Nagpidutag! Awanan ka itibain! Anya matanda talangam si Kaludeng. Ay! Kaslamatan nagdiswanti inuging akaldero da taropam. Kaslamay sa lawas asaan ka nagdidram os. Sikakit di mo't mare. Oh. Anya nga ita. Kasta una iti palanguyaw mo idi kini auring. Ngam ita, mapadpadasan matan tinapadasan na idi.
Ukwa, Mare. Ay na, adal dayta asaan anasaya at akat katawaam ti may sa tao, nga po iti mapadpadasan na. Anya nga ita, nakarkaro pa iti asawam saan ka di? Uwin nga rod, Mare. Kasto'y gayam ti ma-stress, kan ma-depress. Gapo iti aramid ti asawa. Oh, napadas mon. Panunutem man ita, nukas bilang ta, katawaan na kamat ni Auring. Masair ka, saan aya? Uwin, Mare. Oh, ita, amo muntirik nana. Ket sabay la kuma, taag subli-subli dita panunot mo asan anasayaan, tinauyaw. Awan magunod mo, no diket agbalatiklaan ken ka, Mare, naawatan. Anya nga Luding, kumusta ti biyag mo ita? Anya ngay, nagbalbaliw ka din nila kay mo? Wano, ikan nakalata iti sabong. Kuwam, Mare. Bilibak mo't iti kinalaing nila kay mo amang ilimad anya. Kundi ited kan ka iti sabong, gayam ano ti babae na. Isupay ti admin iti group chat for the singles ko naman. Agasam dat. Mare, hindi nga ro din pagaruba maramid na ganyak ti kastoy. Kasta una, ya panang ipanakal ko ken kuana, sana babaero. Ngam nagbidodok matgayam. Ita, mariknam amin, dagiti panangin insultum iti kanya. Mare. Anya nga diriknam ita, no ibagakmat kan ka, anaglosyang kagamin. Iso anagbirok nila kay mo iti sabali. Anya? Kan, iso nagbirok iti sabali, gaputa bumakat kamatan. Nang runa day talangam. Kasla kang ngamin anaganak iti siyam. Anya? Kan maysa, saan ka nga agkaw, akas iti imbagam iti kanya. Mala, gusto ko man, Mare. Wan, amok. Aklo na ka naglablabasak idi, ti pa nagsasaukan ka. Ngamita, naamiris kon. Idi siyak matan iti makapadpadas, iti napadpadas mo, idi. Nasaya at takasta. Nasaya at luding. Sa kalagayam agamiris, numapadas mo. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Oy, Nardo lakay. Anya aya ti sirip-siripom di tatawa. Ang mga numakita da ka dagiti kontrabida ka aruba. Kat panunutan da nga isuda ti mapan mo sirip-siripon di ta. Anya aya ti bibiyang dagita akaruba. Isuda aya tikit kitaag. Amumeten analaing da sumauda kita. Nang runa day tabaket sibing. Ay, ulay kat arurod kundi tabak-baketan. Ay, bakit? Kita jay dipig apapaluman ta. Dandani maluuman. Ah, dandanin? Kita man. Kita Aywan, maluluumdan nga agpayso lakay. Ay na, addan tebbaen ta. Agaramid kanto iti banana kiwa. Katuan amok aday ta ti paboritom ameriendaan ka. Lingtaan ta dagiti daduma. Ay katuan addan meriendaan tayo ka dagiti anak ta. Adumat ka tinagnumaran ta dita adipig. Agasam jay sinda tayo asabunganay na.
Ken dagiti bulong na. Iso ti mapan ko alalaan apang balbalkot ko iti tupig. Dandanin bakit? Dandanin amapan ko tagbaan day taadipeg. Ay, umay ka man dito si Kaalan. Darasam! Ninanang mat, ayab nga ayab. Ammom anak kahiladak dito'y papag. Masadutak a bumangon. Nagsadot kan aya para bumangon lang. Apay ayang amin. Ipakita lang kan kadagiti agasawa Nardo kan Margarita. Dagiti kalaban ko akaruba. Apay, anya tinaramid da. Upobserbara kita. Kit itay da pa'y anak katakder di tatawa da. Ewan, anya nga tangay tikit kita anda. Siyak sama tikit kita anda. Apay kumangay akita anda ka. Ay kit kalaban da gayam. Tikitam kit day nanang. Dayjay dipig adandanin maloom. Kahit isumata talaga tikit kita. Manulangan ngal daw. Maluuman day tadipeg. Si kanto timapan mang teba, ah? Anya kat ni nanangan aya. Tagi baon manen. Nagsadot kan? Siyak pa ya senior citizen, tibaon mo amapan mang teba. Wen, kabaalam day ta. Para mang tebbalang iti saba. Hinakid din ituloy ti maturog. Ay, nagsadot laki din aya na ito ataw. Isukat asaan ka ang makaas-asawa, tas sadot ka si Kaalan. Agsao ka man ako na akong nanang. Napili ak iti balasang asawaek. Anya ti panagkunam kanyak. Jas. Tatang, makapangpanganak iti bananak yo. Anya, ay tila malagi-lagi mo ka din si kasalay. Pangalam nga hiti banana kyaw. Ingkay gaminan at ibaan di dipig di taruar. Ay, saan pa yung babalain? Urayam amaloom. Inton kwan, tibaan da kita agbibisin akaruba. Ay, padasin da. Tasyak, ti makalapad da. Iso nga ingkay ang tibaan tatang. Amangan numaon na andata iti sabali. Nasamsam ay numaloom ije po na. Dandani dayta na maloom. Ay, bananak yo ko ma. Daytay ado ti asukar na. Ay, una yan na nagsamit. Dandani kan maloom. Manulangan nga aldaw. Umay kan tebbaen. Nay. Kita umot ati pagpagnaam. Dandanin akong madungpar. Nay, apay nga ong tanak ngay. Kat si kati dandani mang dungpar kanyak. Anya siya, kano naglawagan na sika? Sa baling to mga mitikit kitaam ka. Numagmag na ka. Dayto'y pagnaam tikitaam. Na, suruan nakit din si kaabak-bakatan. Na, anya tikonam? Ay, pumanawak man langan. Ay, kontrabida bakit? Ay, dakayaw ti kalaban bay. Dakayaw asang kapamilya nang runa ni bakit mo a Margarita. Apay asyak ti bagbaga na kalaban na day di abakit si Beng. Kagura na ka talaga. Saan man ngagsaw-saw day di abakit. Taiso tinalawag akalaban. Anya ngamin aya tinapasama. 5 basakla ang ditaayan tipuun ti dipeg. Jakmat amo amasabat ko gayam day di abakat. Kat, inapanakan. Dandani kami nagdinong par. Agungot kit din. Kat iso mo tinalawag a dandani mang dungpar kanyak. Iso ang nagsinungbat kami ah. Ay, lakay. 5 bas ka ijay ayan ti dipig ko na. Kinitam ka di analaeng kat dandanin malong. Wen, bakit? Manulangan nga aldaw, maluuman. Mayat lakay. Ay, sapay agalakit din. Ay, dandaninak lang arodan na dong parday di abakat. Bay amon, dandan nilang may.
Apay salay, sa dino di papanam. Nakasukat ka ba? Di tala ang ruwar, tatang. Ay, saan ka mabali na rumwara kasta? Nakakitkiting na ta short pan mo. Anya lakit din ni tatang. Old fashion na talaga. Dahito iti uso ita ha. Ay, ing kasukatan. Uso nga. Anya ngay ngarti kahit yung ay suot ko. Pajama? Nya mo ni tatang. Alan, dandani ka din malom, J.D. Peg. Oy, Alan, apaya di ka sumumbat. Anya adipig nga ibagbagam. Kat isun sama ti tantanawam di tatawa. Balasang anapintas kan sexy, titantan awak dito'y tawa. Saan adipig? Sino abalasang? Ni Sally. Jay anak nila kay Timyaong. Jay buridak na ah. Ay, jak kayat aday di ababae ti maasawam Alan. Oray aglaklakay kan abaraw. Basta saan aday ta babae ti asawam. Apay asaan mo kayat kat nagsiksi? Unay na nagpudaw dagiti lupuna. Maday ti ugali dagiti naganak ni Salay. Wen! Amok nga ex mo ni Tata Timyong. Nagkunabakan ka. Inyistorya adya ka aruba tayo abakat. Agayan ayat kayo gayam ka ni Tata Timyong iday. Hangam sabali ti ingkasar na. Ay, awan ti kasta na pasamak. Isong aging gaita. Kagurguram ni Tata Timyong. Ay, agdal na ka man si Kaalan. Ay, Sally aya. Una yan na naglapsat ka. Nang nangruna no umisem ka. Agparang dagiti kalid mo. Agayatak at talagan ken ka. Hoy, salay! Agawid ka! Itay kapaya pumanag na dito ya! Away! Ni tatang man. Apay pagawidan na kat nagpudot iji balay. Agpariirak mo't dito'y Sapay nagkiting dito shorts mo! Kat nagpudot nga rod. Kan may sa. Umayo kita anday ti dipig nga ramitak to bananak yo. Dandanain malong! Nay, papakilat ka nga nag-isam. Awan. Tila madmadlaw ni tatang. Kasladan samot pagpatpatsarmingam dito ya! Awan ko naklangarudan. Dahil ta alalakay ti pagpatpatsarmingam. Sino man ang tinakita yon? Ni Alan, nakatanaw di tataway ti balay da. Hi! Nag-cute nga min. Cute sa dutmay. Agawid kan salay. Diyak kayat aday ta alalakay ti mga sawaking ka. Ni tatang mat. Kita akpay analaing di dipig. Ay agawid kan kunak nay. Ni tatang. Kildoy talaga. Awan matan ni Sally ijay batog tipon ti dipig. Pinagawid samot ni tatang na. Nadlawnan sa akit kita di anak na. Ay siyak man ti rumor. Barang agsabat kami kan ni Sally di tapuon ti dipig. Rumwar ka, Alan. Ay, wala nang. Ibuleng mo nga rudan day tabasura nga insupot ko di ta kusina. Na yan, tagibaon kayo manan. Kahit isunto mo lang nga rumwar ka. Si kantulangan ti mga ibeleng. Ay una yan, talaga nagsadot ka, Alan. Sige, kasta kan nga agnanayaw, tasaan kan ang makasawa. Rumwar kamot ten adi tabalayo salay. Tagkita ta dito'y ruwar.
Ay, ayan ti maluluom adipig. Oy, Alan, anya ti araramidam dito eh. Ay, Awan, umay mun samat bambantayan day tadipig a malulom. apay, dakais. Dagas tasyak to timang tebay ti dayta. Nagkunamat kan ka. Kat no nabayag a paluluman mi dayta adipig. Kat uray matda kami kaninanang ko. Paluluuman mi matdayta. Ay, saan ka nga agsao iti kasta? No saan mo akayat nga agapata? Saan aga po talaklakay ka nga miti siyak? Mabuta nga kun kan ka. Kayat mo gayam ti binuksingan Tagikuam kit din ti saan mo matamula? Abay, sika tinagmula iti dayta sa ba? Saan? Ngamda kami kaninanang ko, timang taba. Nanda kasi bagat. Delikado at talagan. Anya ti sasawam a delikado. Dayta dipig Daalan ka no, timang taba. Anya? Kuna na dayta? Ha? Naglastugan? Kunam lano asino agsasaw? At daman damagak bagat. Asino tinangimula iti dayta adipig? Ne, apay adamagam kanyak dayta. Amo kaya mo? No saan mong amaw? Asino nga raud? Ay nalakay saanan anasken nga amuam pay no asino. Basta numaluom, tebbaen tan adagos, tapno awan timang tebba sa bali. Oray saan ta amula? Ay sos, nabayagan apagal-alaak dayta iti bulong na. Siyak pa'y tinang puros iti sabunganay na. Kaya't nasawan, kukwatan dayta, lakay. Tatang, apay anak sa likod dayta badang mo dita sikat mo. Apay! Saan nga kamkamali day tangalan? Ni tatang mo't, ikatan nyo man ita badang dita sikat yo. Makapanervyos kayo mo. Ay, mapan ko tibaon iti peg. Mapanyo tibaanan? Ang mga noonaan na tapay iti sa balay. Awanan at iluto mabananagyaw. Ay katwanan sumurutak amang tiba. Mala, umay ka. Partakam ati magnalakay, tamangan no adamang teba ijay dipig. Parpartakak lang arudan ti magnan. Anyang itar aramiden nila kay Timyong ijay puun ti dipig. Aywan, apay nga day jay. Isus, kayat nan samot at tebaan jay sa bata. Ay, saan ang mabalain? Ni, tangad-tangadin nani. Ay, sana mabalinday tao. Sa anak nga umanlugaw. Danang, anya ti birbirukan. Ayan nandiay panabas day di tatang mo dito'y kusina. Mayat ti tuturugak. Kumarasakas ka dito'y kusina. An-anwan ti panabas aya. Mapan ko tebaan jay dipeg. Tanay, anda dagiti kalaban akarubay jay. Anya? Kaya't datang nga unaan, nawatam. Anya pala ti ar-aramidom nga ilakay. Tebaemon aday nasabang. Awan bagat. Sige, tebaemon. Awan, timang tibay ti dayta sa ba? Ha? Nagkulakan ka? Siya, timang tibay ti dayta. Anya sika? Nana. Siya timang debay ti dayta. Ay, Ha? aglilin na wag tayo man dito. Apay nga adda kayo amin dito. Siya tiyang sao lakay. Anya sika? Gaputada kami kinilakay ko, ti adda karbangan na iti dayto adipig. Anya? Ay, saan na mabalinday tangay bagbagam?
Naglaing ka. Kano inalam amin abulong na. Apay, di mo malagip. Ay. Malagip ko. Inalam pa di sabunganay na. Malagip ma. Ay, agtal na kayo. Aglisi kayo. Tasyak, timang tiba. Yan na, nanyatar aramidom kita. Agar-aram kan samutan. Anya, ar-armom ni Saling, anak ko. Ay, sana mabalay. Anawaan yun, dagiti anak yung agin inaram. Tada kami kinilakay ko, timang tebay ti dayto asaba. Ay, mga sawan ti anak ko. Kat tinakasaksakay. Dayjay pa'y nga anak ni Timyong ti asawaan na. Pusto na saan ka nga agsangit akasta? Rumbang kit di amaragsakan ka. Tamang asawan ni Alan. Kunak na awan ti mga yata nagsadaw. Adama gayam. Kut, nataraki mo ngamin ni Alan, nana. Ay, jay dipig nga ay anabaybayag apalulu umon may. Ay na, nagsasaritaan mi amatebain ton kasardaalan kan sali. Tapno amin tayo, makaraman. Apay, umanugot ka kasta te mapasabak. Anyangay nga rod nana, kat isumot tinagnunumwan dagiti lalakay dito'y lugar tayo. Ay, wala niya. Iso ako nada, anas kan magsimula iti sabana. Tapno saan nga aggiin nagaw iti may sa asaba. Ay, won. Maawat akaw. Pagmula ito, dasalay kan Alan. Si Beng. Apa nakatakder ka dito isang wan at timyaw. Kat umay ka na. Tumakder ka ditan. Tagsalata. Nagpintas na tatukar. Nagsakit to'y tumang kung agsala. Mayat hindi Tapno mawatwat. Ala, umay kan. Nagadwa mabalin nga asawaan ni Alan. Apay aday-jay pa'y balasang mumag. Dimpay kaya taga-balayan ta. Nagado ti ta mabalin nga agbalin nga balayan ka. Umay kakiday tagsalata. Ay wundaya. Nalutaw ni Dipeg apan padaanam amalom. Kaya't mau takalpasan nga agsalata. Kit mapantaramanan. Inlutunan kay. Ay kainta nga ro tagsalan ta. Ipagpagapuklaan nga daytoy ken ni Alan. Wine, kasta, umisim ka. Saan kan ngagkusilap? Abalayan. Umisim kan, tagtsatsata. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Apa siya manok nga inkulong mo iti krits bakit? Manok at ikaaruba. Anya? Masurunak ta inaldaw meten nga umay dito arubayan. Tiniliw ko na. Ay na bakit agar-arabik ka mo? Amok amanok ni bakit pilang dayta. Partsekit din inton madamdama. Anya? Di da mo ngamin ammo nga ikulong dagiti manok da. Sa bawak man kit de. Sagpawak iti papaya ken bulong ti sili. Ay na, nagi St. George. Anya lakit din.
Si kamot gaya, Mare. Agtudtudong imay ka diti balay. Wen kumare, imayak ta dumawat ako maitibulong ti marunggay yo. Ha? Kanayo namutan iti bunga ti papaya? Ne, kasla agluto kan sa iti tinula, Mare. Ah? Ay, kwa? Saan, mare? Uray isulaang ti ilambong ko asidaan ni kinilakay ko. Kasta ay. Kating kalatang nga la iti marunggay iti likod Kan manggaw at kamutan iti bunga ti papaya. Ay na, agyaman na kunay, mare. Awan anyaman na, kumare. Amang ano nakita, di manok mi akakaiso na akawitan. Jay ka di nalaingag taraw. Wan, mapukpukaw nga minkad. Hindi pala na minsan nga aldaw asap-sapulan me. Nga mawan moten nga agawid iji balay. Sayang na jay, nood na nangala. Sapay nagdakkel kung naglaingag taraw. Huwag nga raw, barang ano agsublipay. Ay, wala. Parang saan nga interay tuwak. Nga adda ima na. Aniya? Kitwain, ang mumut sa panawanan, kamsat. Orean niya, kit mabalin na mapukaw. Kanya laki sila ya. Anda kaya hindi mapukpukaw ang manok ni Nana Pilang, tata? Wain, mapukpukaw di kawitan na nagdakal. Anya? Masaya nga na ngaraw di si Dayjay amanok. Sapay naglaingag taraok no iti parbangon. Kat, asino ngay nga tati nangala? Ay, saan na nga ron nga amaw? Saan nga tanga iso tinangisagpawan ni Maring? Ti may na dinawat abulong ti marunggay kung bunga ti papaya. Ay, nay, ada ka di pagbagam tina. Ha? Kwa, awan tata. Awan! Ay, na yan ayadag iti kaaruba. Apay mo nun aya. Ha? Naawan lang arudin jay manok ni bakit pilang. Di pa ila ikulungmat ni bakla dagiti manok na. Kaya't nansamot nga isarunok alamawan dagiti jaske a manok na. Unay gamot ng bakit. Isarsarak mo ti bagim. Kahit basol da bulos mo't ngamin dagiti manok da. Kanayon nga umay dito'y arubayan. Partye ko na. Ala, makamo ka. No bilang tamaamuan da asika ti makagapo. Kadagiti mapukpukaw ang manok. Saan da amaamuan tanalimo da? Nalalaing dakat ngam siya kon? Ha? Jak itulok Anya lakit din aya. Na, si kamanan. Ay, uwan mare. Umayak ko mamanang dumawat iti bulong ti marunggay mo. Ken bunga ti papaya. Oh, kasla ka nahin kamutin ni agluto iti tinola, Mare. Saan mo't mare? Si kakit di mo't. Agasam man. Agpadigo ka kumamot, Kwa. Ay, uwan sige mare. Padigwan ka. Agyaman ako, Mare, Awan anyaman na. Si kakit di mo't. Ala, ingkan mangala iti bulong ti marunggay. Kan bunga ti papaya ijay likod. Kitam lang di asumi, Taamangan nung kagatin na ka. Nagrigat mutten a padaraan da ito'y amanok. Madlaw tumo nga minabakitanon. Kasla namin anon anaganak. Ay naku, Mare. Jack mo tan makaura iti padigom kanyak. Iso may maya kun, Ha? Ay na, makapakigtot kamot kumare. Si kakit di mat. Sa anak mat anak abut-butang tapno makigtot ka. Mabiit lang,
Apay, kasla upa mo't anataangan day taparpar tiyang mare. Wait, Maray. Oh, apay? Amangan nga minumangag ti kaaruba nga da parpartik amanok. Kat ibagadan tumot apadigwak idang. Kasta ka di? Ala, tulungan nak nga ruden amang party ko, Maray. Taimay ka man. Bigbigat man niya imay ka dito balay mare. Wen kumare, salod-sodin kala kumano nakitam di manok mi nga upa. Ha? Apay? Mapukpukaw ka di mat? Wen nga rod mare, sayang tayo jay. Sapay no agit-lukit ado. Anya? Nangisit tayo di manok kumare. Saan nga tangay sudi pinartimanan ni Maring iti kalman? Mare, ada ka di bagbaga? Ha? Kwa. Awan ko mare. Awan. Amangan no makitam to di manok ko nga umay dito paraangan nyo. Ipagamto kanyak ha. Awan ko mare. Ay na, nabarteg ka manan, Manong Ruben. Awan nga ron. Nabarte ka nga ta, iminuma ka nga ron, bakla. Anya? Ay na, madadahin lang ti kinagwapo mo kastalata na kanayon. Sagagad di mon bakla. Kapot naman, gwapo ka. Gamiso na lang tamamartig ka. Anya? Ala, Hoston, saan mo nga ituloy ti uminom dito itrasena? Ta saan ka matlaan nga ilakwan ni ti arak? Kasta ka matang kanya, bakla. Saan mat ajay imot, manong? Ngam, concern na kalangit ti health mo, ah. Sabi lang kung matamawata, Manong Ruben. Saan nga taan ni Maring ti akin basol kadagiti mapukpukaw a manok ti kaaroba, tata? Ha? Apay anak ko nam ta? Kwa nga min tata. Jay mapukpukaw a manok ni bakla nga upa. Masiguradok ani Maring tinang parti iti dayjay. Anya? Sa anak ama balin nga agbiddot iti nakita. Uray jib manok ni nana pilang ama pukpukaw iti na minsan. Nagpigsa ti atap ko nga isumutla ang tinang partikat. Anya? Idi nga minsapsapulan ni nana pilang jay manok na. Isumot ti imayan ni Maring iji balay ang nagdawat iti bulong ti marunggay kan bunga ti papaya. Ay salbag ang maring. Tilar aramidin na. Mapanak nakaklaan nga iso talaga ti akin basol. Sa anak nga agpangadwa mangidanon kada bakla kininana pilang. Aywan, Mare. Aminak asyak tinang party iti manok ni bakit pilang. Anya? Uray jay manok ni bakla. Iso jay madama aparpartik idi na minsan nga imayam. Kan isumutan jay impadigokan ka. Anya? Ay unay kan Mari. Apay kay anaaramin mo ti kasta kadagiti kaaruba. Ha? Kasanumat nga min asaan kong aramidan. Agasam man, inaldaw da nga umay dito arubayan may. Mari. Iso mga min tinaldaw amakit-kita kapasalsali dito eh. Kok ako kok. Intinula ko na. Anya? Kasano ngayon no maamuanda si ka? Tanya ko ma, sungbata ka. Ha? Apay, mabuti nga kaya. Ay na, saan maray? Saan? Anya lakit din aya. Kasta gayam ti rason ni Maring. Iso abas talatan pinartina ti manok ko. Wan Mari. Nagrapaw matan arason na.
Ti awanan ba na babae? Kasaritam to, amare. Talaga kasanitak day jay. Kan saan lang nga day tataramida ken kwa na. Ha? Balsak tawanan ba Ha? Paiman? Kas tagayam ti rason na. Aramidak ti aramidak. Ta ibagak tumat ken kwa na day tarason na. Anyat kahit mo asawan, mare. Basta, mas daw kan tulangan ko, mare. Anyan lagi din. Saan mo nasyak di paglulukwan day jamaring? Tano syak di bumales. Masigurado at di na magustuhan ko naktumay. Anya? Oh, si Kamalan? Awan mo na. Ay, saan nga lang? Ay na, manong. Nabartik ka manan. Ay, nga lang. Oray na barde ka. Ingkari ka taglata di makasi ito tersenam. Di mo ko naan nga ituloy mo pa iti uminom. Saan man? Diyan kayatan. Ay, naulaw ang matan bakla. Gana. Ada maragrig na ti ulaw ko no. Makit-kita ka makaulaw ka. What? Well, but no ti bagbagag. Kasalasan mo tinakumpleto ti aldaw no. Saan ka makita kan makasarita bakla. Anya lagi din na yan. Kinilig naman ako ng todo. Ay, saan ka man ngagsaosay ti kasta? Adda, ama in-labag kin ka no kasta laan. Ano kaya mga sawan? San ka man sigura tulang? Tapos saan mo nang nagtibagang? Hay, manong Ruben, ayan! Nasaya at tanakariing kan. Adda nga min tinakaidanon kanyak, akanayon ka kano amap-mapan ijay tersena day abakla. Apay, gusto ka kadikan kwa na? Anya ka rin na itong ibagbagam si Gamaring. Awan man ti ado asaom si Karuben. Wan no saan laang ti isong bat mo? Unay kamatan. Gaputakas na tindanon dagin ka. Mamati ka dagos. Anya nga'y kumati isyo. No kanayon nakijitersena nga ron. Kanayon apaggatangan. Anya lakid tinaya. Ha? Maamwak laang nga adda something yu iti day jay abakla. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, Ruben. Anya. Kunam siguro asaan ko nga amo asweet kayong agsarsarita no mapmapan kay jay tersena na. Salbag ka! Anya? Sigurado ka kaliti day nga indanon daken ka, mare? Saan ko pa'y matkit di asigurado, Mare? Ha? Ngam numapanak nakakapod no, nga adda relasyon da bakla kan ti asawa. Ha? Talaga abalsak da di abakla. Tiawanan bain, nakaalas abakla. Anya? Ay na, uray idanon mo kan kwa na. Sa anak amabutang ko naktumag. Ha? Anya lakit din ay. Ala, tinasayaat. Kasaritam idaadwa. Tapno amam, napudno tinaidanon kan ka, no saan. Ha? Amom nga min, mare. Nagrigat man ti anda kaap-apa na. Nagdagsan iti barukong. Isu akabayatan ana sa papay, urnusan nyo kit diray ta. Tapno saan ako marupay. Ay, isu nga rog ti chismes dito ayan tayo ita. Ada ka no relasyon da bakla kan Ruben. Anya? Isu lagayam at unggal mapanak gumatang iti tersina ni bakla.
Kanayon nga da ni Ruben ijay akong ditambay. Tagayam, adda something da. Ay, unay iti kastang aramid da. Uwan nga raw, kaar-ariyak man dayjay Ruben ta pinatulan na tipada na alalaki. Kahit no nagpintas mo gamin ni bakla. Uray ko natayo a bakla. Hatiw na pa, dagiti babay. Adayo nga na napimpintas ni bakla ngam ni Maring. Ay uwan Ni Maring nga main, nagdulpit na kita. Kaslasan na pa'y namasangot sa ligaws. uwan nga raw. Iso ang nagsapol nila kayo na itinapimpintas ng isaw. Iso na lang tabakla. Awanan kay tibain abakla ka? Nagpuskal day tarupan! Come on, Maring. Mabidlaang ha. Ha? Anya ka dito parikot mo. Parikot mo ti relasyon mi ken ni Ruben? Ha? Excuse me with feelings and emotions. E di pinartimlatan dagiti manok mi nga awan pakadam. Rason mo akanayon nga min amapan ija arubayam. Saan ka di? Anya? Ita, ama-amuam nga da something iti nagbaitan mi kini Ruben. Irason kumatken ka. Akanayon nga min nga umay dito ayan ko. Iso at tinagikwak mo ten para fair tayo. Anya? No manok ti tinagikwam, ti asawam met kanya. Amang ano di mo amo, nga ayatan na unay ta asawam. Ibagakla nga, tapno aware ka mat, ha? Talaga nga awan babain mo! Ay, nakarkaro ka! No kasanot kinawan bain ko, nakarkaro ka kunaktuman. Kan may sa, nakuna ni Ruben kanya anakasagan amang isina ken ka, tapno din na kami. Ha? Ha? Saan ka siguro atulang, ha? Tapno saan mo anang nagtiimba ka? Laki din, tigas tatao! Dayta, ti maganab mo iti ugalim. Sika analaing agparti iti saan mo manok. Nana. Aniya ngay ita. No manok ti tinagtagikwam. Ti asawa mo ti kasukat na. Nana. Nagturod kan tumangamin nga agparti iti saan mo atarakan. Anya ngay ita. Balsen na ka ni bakla. Ngam ti asawa mo ti tagikwaan na. Gaputa ka naon mo't ngamin ama panjitirsina na. Saan ko nga itulok, Nana? Uray pa saan mo nga itulok no ay ayatan ni Ruben ni bakla. Anya ngay kumati maaramidam. Ay nanana, jak itulok. Inaklatan agkid daw iti pamakawan kin ni bakla. Tapno sardangan namutan ti asawa. Imaya, takayat ko amakisarita kan kay tinasaya at bakla. No ti panagkunam, kat masyalakin ka. Nagbidot ka. Ha? Amom ka diya, kas taunay ti sakit tinakam ko kan ka. Manipod idi pinartim di manok ko nga awan ti kaamamok. Pangaasim, pakawanan na kumamatan Sardangam kumamatan ti asawa. Maasik ka kumamat kanya. Ay saan? Lakamang tinaramid mo kanyak. Uray manok laang tinapukaw kanyak. Dakkel apukaw ko day. Ha? Iso nga ganos ka ita. Tati asawa mati sukat na. Anya? No mauma akto kini Ruben. Ipasak to kini Nana Pilang. Ha? Tamay samot la day dyan na sakit tinakam na ka. Gapu iti manok na pinartim. Salbag ka babae. Yat addam pa'y tagparti iti manok dakin manok. No kayat mo apagpapasaan milakay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
Panang Tarabay.